Bahlankedi ba taolo ya Mellwane ba lesolong la go laola le ya maema leo le sego molaong ka Mellwaneng bjalo ka maikemišetšo a go fediša bosenyi bjao bo diregago ka Mellwaneng bjalo ka go sepediša le go tshediša dithoto tšeo di sego molaong ka Mellwaneng. Bahlankedi ba ya go thwalwa le go bea Mellwaneng ka monageng. Kgotlelelo le leemo la bona la lephelo e bego le selo seo se bego se lebeletšwe tlhatlhong ya bona. Those guys can shoot. Those guns can shoot. And I hope their most important weapon won't be the guns that they are carrying, but will be their integrity. Motsoaledi o boletše a sa metše mare gore bao ba tshelago molao wa naga ba ka se sa o beša wa tuka. O re go tsena ka nageng ka moo go sego molaong go swana fela le go šwahlela motse wa motho ntle le tumelelo. It was an invasion of the country, and we're supposed to fold our arms and smile. When your country is being invaded, there is no country anywhere in the world that will allow that. I'm surprised why people believe we must allow that type of a thing. It's not going to happen anymore in this country. Lesolo le go letetše go ba le šoma gabotse go fellela ngwageng wa 2023. Projeke ye e dirwa ka tlemagano le dikgoro tše dingwe tša mmušo. Go letetše gore lesolo le la go ja dimilione tše 70 tša diranta le hlahle gape bahlankedi ba tša tšhireletšo Mellwaneng ba go feta magolotshela dikilomitara tše 5 go bapa le mollwane o mongwe le o mongwe ka nageng. Ba e ka nne go šomela mmušo ka botshepegi le bogabane. We further swear to serve with vigilance and excellence, and we will always have the courage to challenge any behavior that is ethically out of character. Go bapa le noka ya Limpopo ka mošola wa yona o tshelela nageng ya Zimbabwe. Ke molala wa naga yeo e sego ya motho ke gona moo bahlankedi ba ya go šomela gona.